Imate li vi utisak da je sve ovo oko Parade ponosa zapravo sukob dva ekstremizma? Doduše, prilično različita po formi, ali i podjednako gluva za kompromise. Da li je ta opšta nespremnost za prilagođavanje pravi razlog za neuspeh Parade, analizira Milan Srdić. Ove slike i statistiku smo na sreću izbjegli ove godine, mada su neki bili spremni i na ovakve žrtve, a prema najavama policije možda i veće. Ali nismo vidjeli ni ove slike. Najavljena Parada ponosa nije održana, iako je okupljanje Ustavom garantovano pravo. Bez obzira na veoma loše bezbednosne procene policije i skoro sigurno nasilje, organizatori i dalje misle da je paradu trebalo održati. Uvek će se reći nije pravo vreme. Tako da, rekli smo, nema odustajanja, čekamo odluku države. I ovo je neki odgovor. Zabranjeno je, ok. Sad znamo gde smo. Umjesto Prajda na ulicama, u nedelju je održan skup pod nazivom Prajd u 4 zida, gde su organizatori i oni koji podržavaju Prajd desničarskim organizacijama pripisali još jednu pobedu. Pobedu nad državom. Prajd, ja bih rekla, pokazuje da mi zapravo trenutno nemamo državu. Mi nemamo policiju, jer policija odbija da se bavi svojim osnovnim zadatkom, a to je sprovođenje zakona. Mi nemamo pravosuđe, jer ono odbija da osudi one koji su na naše oči napravili nasilje. Međutim, to što javnost Srbije do ovogodišnje parade nije znala da oni koji su kršili zakone ove zemlje još uvijek nisu u zatvoru, nije isključivo problem države, već i onih koji se bore za svoja prava. Javnost nije dovoljno upoznata ni sa konstantnim napadima na pripadnike LGBT populacije, kojih ima tokom cele godine, a organizatori parade svoje aktivnosti u prethodnih godinu dana svode na svega nekoliko. Imali smo prošle godine i sastanak sa predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić Dejanović, koja nas je primila LGBT aktiviste na Međunarodni dan ponosa, pa smo za Međunarodni dan ponosa također razvili zastavu sa zgrade Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Dakle, bilo je nekoliko aktivnosti. Bez obzira na namere organizatora, utisak javnosti je da je Parada ponosa postala sama sebi cilj, a da su prava ove manjinske grupe stavljena u drugi plan. Kada vam neko kaže, pa ta parada mora se održati po svaku cenu, a ne razmišljajući o tome šta će biti za te parade, da li će ta manjinska grupa biti slobodnija posle toga, manje ugrožena, da li će bolje živjeti i tako da, ja mislim da neće. Između ostalog i zbog toga, jer sve partije u Srbiji trenutno imaju preča posla. Imate tu vrstu političke trgovine, da sad ja sam izbrojao faktički 1,5 stranka unutar vladajuće koalicije samo do kraja ostala uz organizatore ove parade i jedna opozicijna, ozbiljna opozicijna stranka. Svi ostali su otišli na ovu drugu stranu koja je podržala ministra Dačića. Dakle, i to nešto govori. Dakle, govori da tu ima dosta jednog licemjera, jedne lažne brige za te manjinske, a u stvari se ne čini ništa da im se realno pomogne. Realnost se sa jedne strane svela na promociju šetnje po svaku cenu, a sa druge na predizbornu kampanju. Parada ponosa je svakako političko pitanje, čak i od strane onih koji ih organizuju. I baš kao što aktivisti zameraju državi zbog nepostojanja jasne strategije za borbu protiv nasilja i diskriminacije prema LGBT osobama, isto tako celokupna javnost zamera organizatorima na stavu Pride po svaku cenu. Ono što se dešava ovih dana, mislim da je jako opasna zamena teza. Dakle, Pride nema nikakve veze sa ljudima na Kosovu, odnosno neodržavanje Pride-a neće rešiti njihov problem. Pitanje je da li bi javnost bolje shvatila zahteve ove manjinske grupe da su više mislili na trenutak u kome se nalazi srpsko društvo i možda odložili Pride, ili da su kao temu ovogodišnje šetnje uzeli situaciju na Kosovu. Da ste recimo ištampali majice Kosovo je Srbija u duginim bojama, jel biste ih nosili, biste nosili te transparentne na Pride-u? Zašto da ne? Da su organizatori parade uzeli ove godine moto Kosovo je Srbija i da su obukli majice Kosovo je Srbija u duginim bojama, jel biste ih podržali? Oni to nisu radili, to je hipotetičko pitanje na koje ja sad... Evo zamislite. Ne mogu to da zamislim. S obzirom na to da se promocija prava LGBT osoba svodi samo na period oko Prajda, ipak se desio mali pomak.
samo održavanje Prajda nema pravi smisla, da budemo konkretni. Ali čitava priča, kampanja oko Prajda ima. Na kraju krajeva, vi smo imali pre neki dan primjer da je jedan od najvećih zagovornika, odnosno protivnika, Prajda u ovoj zemlji, Dragan Marković Palma, koji sa svoja 3 poslanika podržava vladajuću koaliciju, nema bez njega. Uprkos tome što je protiv održavanja, je poslao pismo, jedno lepo pismo u kome je pokušao da zaposli jednu pripadnicu lezbijske populacije. To je način da se na neki način pomogne ti ljudima. Pripadnici LGBT populacije, pored toga što sa ostalim građanima Srbije dele sve probleme u kojima živimo, dodatno su diskriminisani u ovom društvu. Da bi Pride ikada uspeo, potrebno je da se ti problemi rešavaju tokom cele godine. U vreme krize, ekonomske i političke, pa još i u izbornoj godini, daleko od pregovora o ulasku u Europsku uniju, naredna Parada ponosa izgleda dalja od jedne kalendarske godine.